Barak Museum and Library, Bantarapur, Cachar, Assam amadi Manipuri Cultural Forum Assam anina sinduna Numit chupna chathagadaba Barak Cultural Festival-2024 ngashidagi houkhre. Cachar District Bantarapur leiba Barak Museum Complex the pangthokiba festival hotokpagi thoram aduda CPI Manipur State Council ge hange Secretary Laisram Sotin Kumar, Barak Museum and Library Cachar, Assam ge President RK Gopal Sana, GC College Culture ge Retired Vice Principal Professor NG Ipotombi, Sahitya Academy Awardee Sarat Chandra Thiam amadi Koijam Swapan Singh, Vice President MSPA Loinina, Chairman Academic Branch Su Saryaki. Thoranga Mari Lenina Barak Museum and Library, Bantarapur, Cachar, Assam ge founder Dr. Rasmani Haurangbam na Fongdoki Bada, Barak Museum Cultural Festival-2024 mamang chahidagi pangthokpa horaki. JAC gi oina su ngasidagi hauduna nominini chupna yausang kumai manungda pangthokadabani. Adum oinamag yausang gi charangnaba marakta festival-2024 pangthokpagi nungaitaba kaya su leiramgani khalle. Festival-2024 gi maroiba pandamdi West Bengal dagi yauna Eastern India da leiriba tongan ba community singi oina jagoi isai gi thoram kaya utuna aikoi masel amata chatminanduna nungsi chanana leiminabani. कोई पाबुंग चौथाम सोमरंदो चापु मागा लोइनरुबना सु असिगी अनौबा खोइदा मंगान मा फंगले इम्फाल दा अमुक खलकलागा अमुक खोइना मास्टर तमको मतमसिदा मथांग मथांग तोरपना खोइगी ओजा बहादुर बेलेगिद्रबो ओजा ngaryamam गौरचंद्र असिन फुंथं याम सांगना अरिबा से ख पामोबा अरिबा लाई हाइतारे प्रिया सिसुम पाम